Suatigen su ijma' mga salaf. Suatigen su ijma' mga salaf. Akini baga kaniran sa iku ihtifal mga ujudi sabab. Mana gyang kaya kaslas lasi ko kini bawat ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gawi kini bawat ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na sangkot wa kini baga kanono mga salaf. Ami ijma siranon. Adi nabong gimingilbek. Masapan makamumuayan so sabab aka penggilbekaw. Mana as katawaniran so kini bawat ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katawaniran ang kutwa apakalibi waya mana ni Rasul sallallahu alaihi wasallam nakatawaniran so kinimbuwat ang Rasul sallallahu alaihi wasallam makamumuayan run so sabab kapang gilbakaw na sangkot adira nung kang gilbaka na makang guguna na utos sa ijma ay mana miyo pakatsiran sa diutu kepakay na miyakar no to dalilo to sa di kepakay ubas ing gilbaka sang kaya masa orene nang hiro tano kepakaya kagi ijma o mga ulama na so kierong pakiran ko ijma o mga salaf na dalilo to sa di kepakay ubotong gilbaka. Nah, orian yan. Nah, pensalip pangadiran nagyong utami aluitan. Nagyong etigiran ayamanan yan na ihtifal bimaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam nam jumhurul ulama yarawna masyru'iyyat al-ihtifal bil maulid. Na sukon sukadak lang mga ulama na ilaniran na mapapakay. Agyang kaya kaslasla kinibutan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Etigin na sumbuganan na paganeron. Na anna al-ibrata bid dalil asy-syar'i la bi aqwalil ulama ay akitong nagyang ko ta dalil si ikwagama dalil ko Quran nagusi ko hadith nagusi amanan na ijma mga salaf laba so pamikiran ay man katiru mga ulama uli na pamikiran ng mga ulama so atingin so katiru mga ulama na ayak kailangan sa dalil ano ba ya dalil ayak kailangan sa dalil apyas kamu na may ka na dalil katiru ka nas kay benar lagi do katur Ibn Mas'ud al jama'atu ma wafaqa al haqq wa in kunta wahdak skay jamaah apias amay ka miayaw na naka iatuda naka kaya mantukan ka sebenar na apias ka bunas kay jamaah gitu sabab aso mga ulama naknabay dalil la sukada kaliran ay dalil la sa Quran nagusu sunnah nagusu katiru mga salaf na gukuni agyangan na jumhur ulama na ayat da kiyarom pakaniran na su ijma mga salaf diran gilbekas sa maulid abadi makamumuayan sa sabab akapang gilbekaw katawaniran so kinibawat ang Nabi sallallahu alaihi wasallam na sudera nung kang gilbeka na dalil sa mi ijma siran sa gitu na bid'ah sa gitu na bid'ah agi katawaniran ang kutuha dalil kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa kullu dalalatin finnar na sangkot wadira nung kang gilbeka na ijma uto na sukya baloy umang ulay imanto may jumhur siran sa pya ginakabasayran na jumhur kun mga ulama imanto na pya kairan na kierong pakaniran agi mo ijma mga salaf na di nang kiito so tingin so ijma salaf min al-qurun al-thalatha so ijma salaf sa iko talwa masa mufaddala ang qurun nagyum ko tuwa kay ijma iran nagyuti pinakamapi amasa na emanan yan na dililuto sa emanan yan na di kapakay ubasupakan agiti mapi amasa na sudira nung kang gilbeka ang makamumuayan rusukap maulid na dililuto sa emanan yan na di kapakay magtutukat maulid na mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala Udpan salim panganiran. Daya ko na dalil. Anong ko na dalil? Agyang kaiyakap maulid sa kalbihan yan. Lagi dang utalima magusay. Apyakat tutaksa yan. So di makaptutaksa. Na oriyan yan na ibuba na ibu. Amyaw pakat sa mga salafi. Nagus sa mga syaira. Sagyang kaya maulid na din manggulaw na si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oriyan yan, napundilil sila Musa at nakalbihan yan asi silang puwakura na usik usan na. At dapat siya manggilbak, oriyan yan, napundilil kabu. La ilaha illallah. Ayaw ko na isa daliliran sa kapapakayo kap maulid na kalbihan yan. Nagyang utakatir wallah, kul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Tiruang kaya Muhammad, asiko, siko, gugu wallah, nagusiko limu yan. Nagiti patot ay manan yan na kabubuyairan mana Rusian patot ang mabubaya adi sang kutab penimuniran akasibi-sibi ang kudunya natigiran agi ang ngawa ko natigiran mabupagan maalu sang kaiya rahma na fi hadhihi al-ayah huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ako na patot kabubuyatan no
Nagyang ko takya pa kamuayan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Paganirong nasumbag, nagupakaisisang ka ng mga tao. Giyang ka na ayat, baad nakibagay niyo wa dalil. O di na, baad nakibagay niyo. Ay isang wakatir o mga mufassirun, kumyapsir si Quran, ay mapipikir sang ka na rahman na su Muhammad, o di na sukap maulid. Da kibagiran. Ito pag-inay apakaisyo o mga ulama. Ikadua, asmbagsan, na su Imam Al-Hafid Ibn Hajar Ibn Kathir rahimahullah na yakatiruyan na tingin na mapipikir sang kana ayat sang kutwa bifadlillahi wa birahmatihi ay bihada alladhi ja'ahum min Allah min al-huda wa dinil haq falyafrahu. Ay bisa mapipikir san alimurkan wallah nagugagaw niyan na ginasuminit taling umaw Nabi sallallahu alaihi wasallam at turuan aginan su agama abnar. Kenapa agito su maulid aginan sa turuan o Nabi sallallahu alaihi wasallam nagito'y patot afal yafrahu bi annahu awla ma yafrahu nabihi gito'y patot ang mabubaya si ranon ang mas mapakaw na ranon to adi sububaya sa ikudunia na ba ay mapipikir san nagyang utakalbihan na kinibuhat ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ay mapipikir san nagyang utamin italing umang ay manan yan o Nabi sallallahu alaihi wasallam agito sa turuan na Biyatirwi akinnya Sa'id Al-Khudri wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mga sahaba fadlullahi al-Qur'anu ay kalbihan sang kanan ayat mapipikir sang kanan fadl nagito sa Qur'an ay manan nagina sa kitabullah wa rahmatuhu al-Islam nagyang nga rahma mapipikir sa nas Islam kanaba sa Muhammad kanaba sa maulid kinibuhat ang Nabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay manan yan na tahrif niran ang kutu ayat da kibagiran adalil uri na katiro mga mufassirun abay ni tafsiran san nagyang kutu kinibuhat ang Nabi sallallahu alaihi wasallam uri na kaya pakasimbol ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ay mapipikir san nagyang kutu agama nagusot turuan amin yung Nabi sallallahu alaihi wasallam uri niyan maurib ng Allah subhanahu wa ta'ala na berpensalimpangan ang kaya mga tao ipilim Panginan sa iko kalilid ang mga tao. Nagyang ko na maulid na mapya ko na iya agalbak. Mapya ko ni agalbak. Nagupya kaya ya o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piya kaya o Rasul sallallahu alaihi wasallam agyang kaiya kapakambagungga sa ikwagama asar kada masupakyan sa ikwagama. Ay ako nadaliliran naman sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha. Sa tao ang makambugo sa ikwagama sa ukit amapya na bagay ng mutabalas wa ajru man amila biha nagugyang mutabalas waya manan yan na mga tao aming galabakon wala na sanira mo putulang mo to hadid naging mo to hadid na nasumpat yan ay sumpat yan sa utoron yan natigman yung nabi wa man sanna fil Islami sunnatan sayya kana alayhi wazruha wa wazru man amila biha. Sa mga musataw ang makambugo sa ukit sunnah amarata ukit amarata sa ikwagama na bagyan yan ang kota dusaw nagudusa umyamang nuto ayam yaban siya nagyang kaya hadid na upama kabulin ka agyang ka na sunnasan sunnah amyang bugo na sa ikwagama apakipmanang kasan na subida ay man napipikir ni Rasan nagyang ka na sunnah hasana na epekip manay ranon na bid'atun hasana miyang bagus iku agama daw epekip mana sa epekip manang kasan na miyang bagus iku agama nakiyatampuan ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya pipikirin san na ginang susunna sa iku luga kanaba susunna syar'iyya ayam niya balsiyan na adembes amarata ko sunaw nabi agito sa din sa makambago sa ukit amarata sa ikwagama na ayamanan yan na sa monoton raken sudusaw nagusudusa ayamanan yan na may manguruton ay may balsiyan sa nga na hadid na ad na marata sa ikusunaw Nabi sallallahu alaihi wasallam naudzubillah min dalik giti dalil sa ayam mapipigas ang kaya hadid na sa ikul lugawiyya kanaba sa iku syar'iyya agi sunnah nalangon mapia susunaw Nabi sallallahu alaihi wasallam
kulluha huda. Ayamana langun turuan susunaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daabun marata. Nah, gitu sabab ayat taksim Nabi sallallahu alaihi wasallam sna suluga. Gitu sabab ayat dalil na ayat pakasalang kana hadith naginan sukya panguya to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siku sedekah. Na oriano kya panguya to Nabi sallallahu alaihi wasallam siku sedekah siku kya pakasuldong kutwa dua katawa mama ama kagakailangan. Uri na mga mama ama kagakailangan siran. Na miyanguyat su Nabi sallallahu alaihi wasallam ko sedekah na inunaan ang kutwa mama. Ay man inuyatan umama ang kutwa mga tao sa kanya ni miyuna magay sa sedekah. Inuyag yun ang kutwa ay man na sunnah akabagay sa sedekah. Na yawyatan ang utang mga tao na migi sila na sunnah nagiti kay giro Nabi sallallahu alaihi wasallam aman sanna fil islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Na anto ni miyang baguro dad na baru miyang bagu asuka sa sedekah na adna pakasalian da baru miyang bagu gitu sabab ay mapipigasang kaya hadith na siko ay mananian na lugawiyah na gitu sabab plimpang kanu o mga tao ang mga palilimpang pengiraw siran agyang kaya maulid na kepakayaya ka mapi bid'ah siku agama sa edali lagyang hadith na miya lalimiran sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab sa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam na apipikir niya sang kaya hadith na lugawiyah agyang ka na mga tao na apipikir na syar'iyah na siku syar'i na dikepakay waya manan yan na bumakap maana sa sunnah sa bid'ah dikepakay bumakap maana sa bid'ah makap maana sa sunnah sa bid'ah gitu sabab agyang kanan mga tao at punggiraw siran ay pipikirin sang kaya sunnatun hasana na bid'atun hasana na syar'i na miyaribat siran kami asupakiran surah sallallahu alaihi wasallam upama kagyutip manayran nun as sunnah na makapmana sa bid'ah siku syar'i na kepakay bis agumiraw tano asangkot wakatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalala agumiraw tan wa kullu sunnatin dalala ayam ananian na langun sunnah na kadudug inung tabu supya kapiyaw no Rasul sallallahu alaihi wasallam ikapakay nagiti sabab ayam mapipikis ang kaya hadith na siiku lugawi kanaba siiku syar'i Allah alam naginan na tantuanan o miyakarere pagpasalim panganiran natigiran man ay aging kaiya kagiraw tanu aso denggel bukaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat tindig tanu na sudeng gelebekaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na dikepak ayang gelebekan sabab sangkut wa katiru Allah subhanahu wa ta'ala am lahum syuraka o syara'u lahum minad dini ma lam ya'dim bihillah bad na mga saling kuperan sanduguan niya saling kuperan amin balkiran sa okay ada idin wallah ayam manoto na dikepak ayo baka manguna sa simba abjing kota simba na datunggal bakaw Nabi sallallahu alaihi wasallam tikman yang kaya mga ahlul bidah basta tigiran na denggal bakaw Nabi sallallahu alaihi wasallam datarang uta ya Aisyah at tigiran na ino niyo ding gelbeka agyang kaya kap maulid ada ni gelbekaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na dia ke har ada dia ke pakai agin na bidah ay denggal bakaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ay mananian isa sapar haram tikman yang utwa muslimbag basta tigin ada gelbeka Nabi sallallahu alaihi wasallam na haram din udi na bid'ah udi na isa sapar dia ngetik manetik ang ahlul bidah ang kaya denggel bakaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na kenaba miyakaturo sa yamanan yan na buto ini sapar ang idililian ang utama atakum rasulu fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu sa yamanan ini ibigay kan Nabi sallallahu alaihi wasallam na yamanan yan nakuha niyo na sa ini sapar kano na yamanan yan na bagakan niyo doon natigin maloy so doon kang gelebeka na din yung penggelebeka la ilaha illallah gitu na talbis ay manan yan na blimpang kanunian subhanin ito ay sabab na ay pagani adalil sa so Nabi sallallahu alaihi wasallam na so inibagakian siku simba asiran na dira ni pangaplimpangan dia ni pangasuldaan so simba agusto ka na ba simba na miyaga yung tanong, aso inibaga ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kenapa simba mga adat na uway kenapa ayamanan yan na ini sapar agi sumang asya na ay asalian na ibaha mapapakay lagi mga gelbak kenapa simba mapipikiron na ayamanan yan naginan na sudong gelbak ko Nabi sallallahu alaihi wasallam
lagi duka pagda sa truck kausar sa microphone mangani sa na mga gilba ka lagi dinan na ay asalian ibaha minsan pendenggel ba Nabi sallallahu alaihi wasallam subman sumipantagong si simba na santanom miya upaka santanom miya parek ayatin di kami si kuya manani na bantag ko mga simba denggel ba Nabi sallallahu alaihi wasallam na almana ay man isa sapar udi na tahrim haram udi na tawqif mitatar taman sa dama kamu ena dalil santanom miya ay manani na miya sa gumparat Nagyang kanan ang mga tao panggirusiran. So ini sa parang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Denggel ba ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na kenapa haram? Kenapa haram? Udi nak kenapa ini sapar? Gina nalilimpang kanwiran. Ay sabab na ayat na misaksi na sa mga sahaba sa ginan na emanan yan na pwede sa dalil. Agyang kaya ini bagak o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ginan na emanan yan na di kapakai ang galbakan kapag sa bid'ah. Nah, Anthony Carina, panganiron, nagyang kaiya gelbak, yang kaiya gelbak ada si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kaiya gelbak ada si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam, na orene na pinggelbak saya. Di na syai ada si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na ore namya kamu yang sang kaya mo na masa na kanabaw tuk itu sa bid'ah. Ibarat yan. Lagi o kausar sa microphone. Na daw tumang guro na si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na agiyad na mani' ad na makaarnon sa daw kang gilbag kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antonay mani' na da si kumasaw Nabi. Yuti makaarnon da si kumasaw Nabi. Na pinggilbag sang kaya masa na dito kebetulan sa bid'ah. Ino to lagi daw to umasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na siya ito pakasul sa masalihul mursala wasail ay man wasail to ay man na okay to akisampay sa ay man na kisampay ang kutwal lagutaw sa kandugong sikong bala-bala. Ikadua adi kebetulan sa ay man niyan na bid'ah nagyam ko to makamumuyan si Nabi sallallahu alaihi wasallam Orian yan na adna mani' adna makarnon. Ibarat yan na lagi doon kasumbihan sa tarawih abara juma. Na pinggil ba ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangkot wa yang gilbakan yan nun na orian yan na initargo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Initargin na ayam mani' na ngutak kaya giraw Nabi sallallahu alaihi wasallam sa dunia nung kay tarusan sa kipagimamin yang kiran abu benbel ya paligot. Giti mani' giti makarnon. Orian yan no kiyawafatu Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyada sumani askanian sekanian reladiwan rawatan ububun tumbelu ya wajib na miyada sumani miyada anggota makarnon na pinggilbak Umar radhiyallahu ta'ala anhu na dito kebetul sa bid'ah ayat wa sabab dagi ayaw dang kang gilbak kasi kumasaw Nabi na adna mani' adna makarnon agitu so akabulun na farida so kaya pa kamu kaya daw to na pinggilbak Umar radhiyallahu ta'ala anhu na dito kebetul sa bid'ah orian yan yang kaya ini baga ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayini isa sapar. Na usimi pantag ko mga simba. Mga galbak apagadrisan si ko agama. Simba on laway isa sapar. Ya kaisa na sa Umarah bin Ruwaybah annahu ra'a Bishra bin Marwan. Na isa ko mga sahabat sa Umarah bin Ruwaybah namili niya so isa ko mga ulama amili niya mga salaf amili niyan so Bishr bin Marwan sa mimbar hadis kaninin dua ay papuruin sumbal aliman yan natigman niya ki ini Umarah qabbah Allah hatain al-yadain pakarata nagi wala ang kayang bal alima makakayat ay papuro laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabna ratigian amili akan Rasul sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala ay yaqul biyadihi hakadha ayamanan yan na Niya akan natigil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adid na ini paguman yan. Adyan di katiro. Aya ipupuro yan. Nagyang kaya manan na ituturo yan. Daw lang ka na nakipupuro si kulima. Dali luto, sangkutak kinibagakan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kapuro sa lima na yang kutak kinibagakan o Rasul sallallahu alaihi wasallam na biyeloy o Umara adalil. Biyeloy Umar adalil. Sangkutak kinibagakan o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tingin na wajud dalala أن الصحابي عمر بن رويبة استدل بسنة الترقية بالإنكار على بشر بن مروان. Dia mau tatigiana
ini dali ya saparin niya si Bishr o di nakiungkiran niya si Bishr na ayat tigin ini dalil na sunnah tarkiyah si kudung kang dilbaga o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikadua dalil na su Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya kaisa na miya ko mo nabubay at tigin manai sakat ako mga bay si kumasaw Rasul sallallahu alaihi wasallam at tigin manai ko Aisyah inu at tigin na saktano ang mga bay apa ko maraktano subisita na oriano kapakadaraktan obisita na pembayadan tano suka pusa na dito no tigin bayadan suka kasumbayang na tigma na ya wa Aisyah ahururiyatun anta anti baka tigin khawarij tigma na yang kaya bayak na bako tigin khawarij walakinni as'al ugida tigin na sak na pigis ako na tigma na ya wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha at tigin na kana yusibuna dhalika fa nu'mar bi qada'is sawm sakatan wat tigyan na yamanan yan na kesugat tano abisita na ipsugur tanwa tigyan agyang kutwa kabayadi si iko puasa wala nu'mar bi qada'is salat nadarak tanwa tigyan sugun Nabi sallallahu alaihi wasallam so kabayadi si ko sambayang aya pagilisan nagyang kutwa dakiran kisugun ama nakini baga kan Rasul sallallahu alaihi wasallam ubanin sugun ko mga sahaba kabayadi sang kutwa sambayang nagyuto na daliluto sa sukini baga ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na dalil na sama no to na ini dalil wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha nagyang kutwa kini bagakan o Rasul sallallahu alaihi wasallam sang kutwa kabayadi si ko puas sambayang dan yang kisugun si ko yang mananian na kabayadi si ko sambayang na gitu na sunnah tarkiyah so kibagakan ro nagipi sunnah na tanto ko madakal ang kaya katiru waya mananian na mga ulama baka pantag sang kaya mananian na sunnah tarkiyah. So Imam Syafi'i rahimahullah na isa ini dalil yan sang kutadaka ko isa zakat sa eko gelang naguputaw nagusumangapad natigin man iya falamma lam ya'khud minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahad ba'dahu wala ahad ba'dahu zakatun taraknahu ittiba'an bitarkihi sallallahu alaihi wasallam. Orian yan na sangutwa deka kwaisi ko galang agusok putaw agusok mga ped sa zakat na suat tingin sudah sang takwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa zakat na din na isabu ko orian yan abanin ng kuwi sa zakat sabab sang kuta kini baga kan Rasul sallallahu alaihi wasallam ittiba'an bitarkihi ayamanan yan na unotonod sang kuta kini baga kan yan dali lutosa so ini baga ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na sudyun kang penggelbakan na sunnah giti sunnah apa ngunut ang Rasul sallallahu alaihi wasallam orian yan na ptirun niya kiyuto agyang ko to ini baga ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na dabong ko hukuman adna hukuman to kaya hukuman yan na suki baga ka na sunnah ayamanan yan na sukang gelbakaw na bid'ah orian yan at pun Imam Syafi'i rahimahullah tingin man niya walakinna nattabi'u sunnata fi'lan aw tarkan ugay datig man niya Imam Syafi'i na saktano na pugunutan tanwa tigin sa sunnah sakang dilbagasi ko sunnah aw tarkan o di nagyang kutwa kaunot si Rasul sallallahu alaihi wasallam ang gulalan sa kibagakan ko hindi bagakian sama no to na ad na sunnah fi'liya anagu sunnah tarkiyah yang kutwa kang dilbaga ko sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam na sunnah na so kibagakan ko hindi baga ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na sunnah iti sabab adi benar ang utwa ka tiruiran iba so ini baga ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na badi sa sapar amay ka makapantag sa ikus kasimba kagito ni sa sapar ay katiru Ibnul Qayyim rahimahullah fa idza lam yaf'alu wa lam yashra'uhu kana tarkuhu was sunnah amay tigiang kagito adin tunggil ba ko Rasul sallallahu alaihi wasallam nagudunin pakaya na tigin na keswatu na suki baga kanon nagiti sunnah ay manane na sudah sugong Nabi sallallahu alaihi wasallam nagudun yang gelebeka na suatin suki baga kan ro na ay manane yan nagiti sunnah ay katiru yakin Ibn Rajab rahimahullah fa amma mattafaqu ala tarki suatin sumyaw pakatun sa mga salaf akibaga kanon fala yajuzu al-amalu bihi jadi tingin kepakai akan sukang gelebekaw li'annahu ma tarakuhu illa ala ilmin annahu la yu'mal bihi agi matano to ada kini baga kanira ro inunta nakatawan niran agi nguto akan gelebekaw dagi itu na dikepakai
lagi do maulid kaslas la asy ko kinimbutan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam benar kaginan na dinang gelebka waya manan yan ginan ini baga ko mga salaf naguni ini baga waya manan yan Nabi sallallahu alaihi wasallam na sangkot na kinibaga kaniranon na kanabay dalil sa manan yan nakapakayo to nagideng gelebka ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na dalil sabanan baharam kagi gibo kinibaga ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ginan na dalil agyam ko ta kinibaga ko Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyuto na isasapar sabab sa giyang ko tuwa kaunuti ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ko dikang gelbuka siya ko ini saparian ini bagakyan na sunnah nagyang ko ta kibaga kanon nagyuto na sunnah giti tigman isa ko mga ulama lagi dia kanya kastullani wa tarkuhu sunnah so kibaga kan siya ko dang gelbuka ko Nabi na sunnah kama anna fi'alahu sunnah nagusukang gelbuka ko ayamanan yan na pinggelbuka ko Nabi na sunnah فليس لنا أن نسوي بين ما فعله بين ما فعله أو بين ما فعله وتركه. Jadi tano ting kepakai, betano pakap lagi dah so pinggel bako Nabi sallallahu alaihi wasallam nagusu ini bagakian na betano belu ya lamon ayamanan yan na lagi. Ayamana to. Na so pinggel bako Nabi sallallahu alaihi wasallam na sunnah. Na so ini bagakian na suki bagak na sunnah. Kenapa yang mana tu? Na supinggel bako Nabi na sunnah. Na sukang gelebkapan kung ini bagakian na bapan sunnah. Itu kepa kaya tigman ni kastullani. Ay tingin ako pit. Na di nan mapakaplagi. Supinggel bako Nabi na sunnah. So kibagakan si kung ini bagakian nagyuto is sunnah. Samanan nam yang makarayarayag agyang kaya mga dalil. Harina sangkoto emanan yan na di kapapakai agyang kanan maulidun Nabi. Yung utap na isa akatiro ang gutwa isa sumimbag. At tigman yang utap siya agyang kaya maulidun Nabi na din yung gelebka mga salaf na ino ay din gelebka at tigang man ang sumimbag at tigiran aswat tigiran so agiro tanu ad na pengababagusan kaya masa ada kabetadi waga masa hukuman na ayang tingin na kebalasian na miyapakanini taka ang kutu agama di na miyabalasian na miyapakakurang kasu agama ada bisa kebagu din yang kebetadan sa hukuman la ilaha illallah. So miyang bagus iku agama na ino na kabetadi agama tano agama Islam sa hukuman langon yan kaya betadan sa hukuman so langon na kebagu sa iku masa kaya betadan sa hukuman belagi o dalil am o di na dalil arabray ibaratkan na supeng ababagu ang mga syay na kaya betadan na agama tano agama Islam sa hukuman alagi daw takya giraw niyan ay manan yan na kaya kair kano sulangon mga syay sang kaya dunia mana ay pakasalo mga syay na papapakay hukuman to na safe man si kumya bagus iku agama na ino da kabetadi agama tano agama Islam sa hukuman dataro maulid ino na da kabetadi sa hukuman kaya betadi na sa hukuman tunik hukuman yan na ayak hukuman yan na dikepakai pedsa hukuman ng agama ahkam syar'iyah nagyang kuta tahrim na mialoy tano al aslu fil ibadah al mana' udin at tahrim udin at tawqifiyah ay pakasalo simba na emanan itatar na sukang galabagas iko simba da dalilian na haram nagyang nga namanya bagui man to ang tiga da kabetadi hukuman da kabetadi wallah sa hukuman nakibetadi sa hukuman ino na da kabetadi abubis di hukuman ang kuta kini sa parnon hukuman to ay dalil ng kuta kigira wallah subhanahu wa ta'ala lahum syuraka o syara'u lahum ma lam ya'dim bihillah baad na mga salihong kupiran pembal kira sakit anabay din wallah sangka na nakinggil bukan yung siya maulid Nabi benan idin wallah o gumirukan wa idin na wallah antoni daliliw sa Quran antoni daliliw sa hadith antoni daliliw sa sunnah da nagiti sabab aginan na kenabanan idin wallah subhanahu wa ta'ala Allahu alam pagnintan si Allah subhanahu wa ta'ala miya karya gaya nagu miyakang gairak tan waguna itu sabab pagkore ng tanong saya nagyangot wakatiro o mga sahaba kayong kireran si iku bid'ah adiran di ay pendalilo mga tao na emanan yan nagyang kutuwa mga pipi agalabak adimang gulo la si iku emanan yan na maulidun Nabi itu sabab miyakay ay akatiro mga ulama taro Imam Malik at tignan man ibtada fil Islam bid'atan yara hasana faqad zama anna Muhammadan khana risala sa tao ang makambabagus ka niyan sa ikwaga sa bid'a ay kailan yan na mapya lagi dia nga dalil lang kay mga tao at ulit karatayan na mapya galabak kapan alawat kapan sa sadaka kapmati ako mga tarikh faqad zama anna Muhammadan khana risala
na lagi detigen o minitagunian amatan na Muhammad na pinunsyan na niyan ang kaiyamanan niyan na agama purity kanian ang kaiya agama lian Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina agimata na tingin na swalla na piterwian yang kaiya agama na kiyong palito niyan nagutero to perkan ang utalimu yan oren yan na miya kaysa na sakat o mama amya ko masiko Ibn Umar askanya na miya kambaan na miya maubinya sa Ibn Umar natigin man ni alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah natigman na niya o Ibn Umar at tigin nas kami at tigin na pagambang kami kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na edi biditeron alhamdulillah dabong kapanalawat ay man na siyang kao to Ibn Umar agyang ko kapanalawat to amyang gulula kana ba maratas o kapanalawat ugay na ay marata nagyang ko takyaw maninian sa ikusunna yang isa na sa kato mama amyang aluya sigo mga tutulan mga athar pwede so Imam Malik rahimahullah natigin man si Imam Malik asak natigin na siya watigin na pag-ihram si isa man niya na sangkutak hubaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ini siya ko Imam Malik ano ko pag-ihram natigin siya ko miqat natigin na sa kan na palawanan ko siya ko pag-ihram sa ikukubaw Nabi sallallahu alaihi wasallam natigo Imam Malik adingan na natingin panggulaw laa ay kuwa nakarkasufit na baka masugat at iba natigang mo tao isa mama ato natigian ikisugar na Imam Malik a fitna ikisugat rak na fitna matagbanin amyal ay pagumanakan si kuwa manan yan nakawatan agyang kutwa pag-ihraman natigman ni Imam Malik ato na panatigan lawanin ang kisugat ka fitna asang kutwa iya sobraing kasi kusunaw Nabi sallallahu alaihi wasallam adna miyatoon ka sunna okay kapasang abda matoon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingin nakatiro Allah subhanahu wa ta'ala falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim pananggilan nyo na tigman ni Allah subhanahu wa ta'ala banib kasurang ang utas suguan wallah suguan Rasul sallallahu alaihi wasallam kami tum para karkano ang kutwa fitna nagina naki depla lawanin na fitna udi na misugat rakano ang kutwa siksa malipedis na depla kay lawanin na fitna ang kutwa kigiraw ka ang kalbiyan na yang amala ang kaya kasdasla sang kaya emanan yan na kinibawat ang Nabi sallallahu alaihi wasallam apedeng gelba ka Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba lagi do timpuan ka sa Rasul sallallahu alaihi wasallam at namiyatun kay man to ang mga pipi agalbak mga kalbiyan adeng gelba ka Nabi lagu sa mga sala na dep na lawan yan anan na fitna ami sugat siko puso ka ang kanan ayaman niyan na kiyo maninga ko sugan Nabi sunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyakay nang ka Allah subhanahu wa taala agpakay amasugat at tiba so tao udi na siksa amalipdas balasangan Allah subhanahu wa ta'ala sa madang labiya si tanubutag wisa diyangga bandi ni miyakarawa na pengitan sarila si Allah subhanahu wa ta'ala uban na miyaturo sa mga karibatan nagito so kababalitan o manusia uban na miyaliwitan siya maka ugup udi na maka suporta si kwan nga panagum taman-tanong nagito na paduto sa tawfik wallah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh